taralang so Karbi people holalong ingding troksi kebra kithom Karbi Anglong de kitalon. KDNF pen National Press di Mission pen katalon dun. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Di furong so PKPH taralang so Karbi jutang aklamalong KAC Council pen patir piponsi Sertalin Auditorium holalong phaikuni ni phaikre troksiar ni ada por phainer kep malom KACCM Dr. Tuliram rong hangri deng pen det pi alamaing thur ponsi ingdeng troksi kebra gethom Karbi Anglong de talon pon. Kedam tang pharukresir kebra plikep aningkan India ta independent de long liaprang Assam Governor Robert Reid Manjadu Mohendijwa nang kahumria hut Kalitang Samson Singh tilapen kaprega jirpo ato mikir mati Karbia khaya phanta district pijia phan pinpuralu pajirdunlu bang sopi kedam tang pharukresir kebra plikebra sir kepaningkan Kalitang Samson ti song be raidang ingti sarsing teron khorsing tirang lapen kaprek lokithek akarbiari swatum chingrum si karbia dorbar sengsi sarsing teron langkung habia phan mai phuarpu parjap karbia khai tumta kidokidam jijik jamnang nilo emithang elong ri long pathir klong donang po lasika che songalong klamalong nang barnon pu alangli tum penajok abatai batai armuga che jeng pinpura lokhipi anparta thoi inglong akarbia phan pangrum si district ke hang ka che song japon lindo song ki ja pin po atum district ki hang ka che song aphi kachirui red de rajok asai chok je kiram tang 1950 aninkan asamalong karlitang Gopinath Bordoloi chief minister ki khi bomahut United Maker and North Kachar Hill Saphan district ki pijia phan chekroidund lapen 1951 aninkan phaikuni ni phaikre troksiar ni officially pen pangda Ondo halabang soarni phansi Karbi Anglong de pusi ilitum hoklo bang sopi Karbi Anglong district council mate non ke KAC 1952 aninkan wo signify in koira ke thomarni si council apang ke parjap halabang so hut ke chengsi Kalitang khorsing member terang laphan CM ingwai council ke charia jakong hotailo is autonomous councillor, dosta autonomous councillor আছে সেই dosta autonomous councillor আমি আজি আজি কালচাৰ এক্সচেঞ্জ আজি ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিম 6টা বজাৰ পৰা ইয়াত Pining 2024 ningkanan ke Karbi Anglong district arta ningkan troksi kebra ke thom an prengsi bangso ningkarong arania phansi Karbi Anglong de pusi pachethang pondo আজি দিনটো দল সংগঠনৰ লগত আৰু আজি দিনটো যিটো আমি সেই পবিত্ৰ দিনটো এটা ইতিহাস দিনত যিটো কাৰ্বি আংলং প্ৰথম জিলা গঠন প্ৰথম জিলা পোৱা সেই অসমত জিলা কম পাইছিল কাৰ্বি আংলঙে পাইছিল সেই গঠন কৰা দিনটো আজি দিনটো মই বহুত সকলোমূল্য যে নামঘৰ নামঘৰ আছে মছজিদ আছে বা চাৰ্চৰ ঘৰ আছে বা আমাৰ মন্দিৰ আছে তাত যাতে চাকি এটা জ্বলাই ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে আগন্তুক দিনত কাৰ্বি আংলঙে যাতে এনেধৰণৰ গৈ শান্তি কৰি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহৰ ৰাজনীতিক সমস্যা আছে আৰু বেলেগ বেলেগৰ সমস্যা আছে সেইবিলাক গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকক যাতে পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে স্থায়ী শান্তি হয় তাৰ কাৰণেও ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আজিৰ দিনটোত বহুদিন আজি যিটো নেকি কাৰ্বি আংলঙৰ জিলা গঠন কৰা প্ৰথম দিনটো আজি 1951 News report KATV News Kedam tang phaikuni ni phaikre truck lake National Press Day arnilo bangsoni det pia dangalong pherang ke claim bangatum katalona sonsi Karbi Anglong angkang pia long ta talondun lesson thought si Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen chapatir pi ponsi longnit longsokang thu adungkedo tourism guest house National Press Day talondun sayang deng ateng pen KDNF amaipu ratis rong pharpen lama kang thor pensi bangso National Press Day katalon pangchengpon
Jaimega ting pen KDNF amaipu ratis rong phar pen kachari pon amelong mai ke pha lam thia puthak KDNF rap kong chunbang mangal sing lek the pen than pon si alohi kapachini apora hut KDNF dun maipu so pen terang ahin pen si siding pon bangso katalon pon ahut KDNF kong chunbang nathan rong hang kachetong dun along KDNF Finance Secretary Ezekiel Timung pachet hang chunbang clear hong tiso Sai Hem Chunbang, Bapuram Senar, Pangrum Chunbang, Humson Hanse, Lobson Hanse Lapen, Game Secretary Mukesh Chauhan Pendanglok, WKADNF Maipu, Bhaskar Rongpi, Chunbang Daniel Inghi, Haraghat Subdivision, Digital Forum Maipu, Harsing Rongpi, Pendanglok Zirikindeng Digital News Forum Maipu, Samsing Ingti Lapen, Perangke Klemra Petatu, Chetong Dunriti. Mayalong ke vangjia pora ho digital media tumko ansi ke paprangji ma lapen ko anang dengsi ke klem ponji lapen ke dam tanga pora ho digital media long ke klem apherang kia tuma phan KDNF ahin pen ke klem pipon bom aputhak KDNF kongchun bang nathan rong hang pen klardak alam the than pon halapu meipo alam the kaning je pon ho KDNF amaipu ratis rong phar kaning je pon ke vangjia pora ho digital along ke klem apherang kia tuma phan setami KAC pen TP pon pherangke insurance along barsai ke longdun jia phana puthak thanpon lapen pherangke claim bang do anaphan National Press Day ahirjumi lapen ke claim ke dam ke misen jia phan hirjumi pajerpon Prangsi ke Karbi Anglong angkang ke doan pherangke tumaphan lapen ke correspondent doan lapen ke la media related ke claim abang pu bang doan atumaphan ini National Press Day Arni malapen ke hirjumi militum ke DNF ahin pen iba phanglo si kadong vi tum stame elabangso National Press Day Arni pen pachiton dun si alang litum ke claim ke dam me ji phan si kadong vi phan hirjumi iba phanglo si militum ke DNF ahin pen stame pini labangso National Press Day phan ni ngarong pen ladak siluni tourism IB long militum talon pon lo labangso katalon unahut militum along kidoan militum arwari sonsi West Karbi Anglong Digital News Forum apen ke Jirikindeng Digital News Forum Haraghat Subdivision Digital News Forum apen ke Tokmuka Digital News Forum atum pens tami militum chetongsi militum labangso National Press Day talon lo labangso ke talon unahut militum la Digital Forum pen ke claim ke dam apen ke digital media long ke claim atum an ke vangjia ni competition si methang abar sai chipalong ponjima methang duty ke claim ponjima lahai puthak si ni tung labang so kitalon along pen chethan chimum pon News Report KATV News Lakhakri Troxy Soching Dhenta constituency ang kangalong non malom Assam mala 2 pen toward Simarpon bomno Bangso toward Mason pen gibatang ponjia phan BIP la company phan pek ponsi langkhang pen drong mo wi ka chelenga toward JSB la pen WMM ke thoka side deng pondo bonta bangso JSB pen WMM ke thoka long le aduk ongmunak la pen WMM ke thok nang jadim JSB thok rong la pen JSB ke thok nang jadim WMM thok rong posi drat pen akoi pi pondo La solong BIP la company pen kilang kicharia bangpu Ajay Sharma kopi pot si ke theklong li chekrong det mate bang so atowar kasimara long a company long pen percentage tong chohang rong maputa rot pen karjalam the palipon bang so atowar kasimara puthak munthimi mi alama bangki kidam ta pora hut SO nubojoti bora phan rara tumpen aphong pachini pon bomdo lapen than pon bomdo Sita complain ki pialama bangki arjulong lipina sonsi chekrong det SO no bojoti bora raraphan lang tot pensi puthot aot e kahenu JSBWMM non putta ke thokington tipin lang आप लास्ट रिक्वेस्ट करते हो कि हम लोग का ठीक है वो लोग का टोटली बंद कर दिया मैं बंद कर दिया आपको रिक्वेस्ट करते हो कि हम लोग इधर लड़ने का कोई समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है वो काम भी चालू रहेगा फिर हम लोग तो उस दिन भी आपको रिक्वेस्ट क्या है आपके ऊपर है ना जो सामान कौन सा सामान लेना चाहिए कौन सा सामान नहीं लेना चाहिए हम लोग तो थोड़े ना पता है लेकिन हम लोग तो देखा है जो मिट्टी का धूल होने से
इधर इधर हम लोग भी इधर इधर जाते रहते हैं। फिर वो ऐसा मिट्टी ज़्यादा होने से जब 2-3 महीने से isi monthida memia lama bangki s onobojoti bora pen tong BIPL company aphan JSB pen WMM anam ki jomati akahenu nam ponra allara bangki niphan tangka nang pinoi putong ki puma puta rada tumpen akoi pipon thu Lason pulute Karbi Anglong towar mati bangso towar kana hok thip pikanji athe non bangso towar kasemar ason amung mi par piajok kahinu da prangjang ring sidu puta rat pen ningjipon Swateng pen jongsi semar pon bor idet pulote bangso towar kwan arji kiding si nangdun po Sorkar pen bangso hawara radaphan abangki towar nang pilem dedde lasi non nang kilya hurabang semar pon paminangji Suajoksi hawara radatum thurpak pen ning ing samsi chipaklang lapen kewang jilang arni sidami lasona sai klembom lang pulute rod thurpak pen ing tang kring kache song sidami padunang kok pupusi so dak pen lamthi nang chipaklang dun Lasi bangso puthak KACCM Dr. Tuliram Rong hang pen chenglok MLA EM MEC atum pen S onobojoti bo raphan insai vek nangji pusi rod pen lamthi nang chipaklang dun Labang soto war ka selampon langkhang balijuli rong mongwe rong agora tami selampon bomdo sita kam ki claim chok chepin athe bang soto war ka se marki contractor mohori atum aning hang alingsi ki claim pondok lasi prabjin pen ke asia atum bang soto war ki claim ki damalong lang charidun vek chia phansi rot pen kachuning ripadu pon Socheng Thenta Pen Bharat Phangcho KATV News Hauraghat LAC Kaparlo Lakhaingko Ratrok Duarbagori constituency angkang Diring Thengkur Terang Arong Along Kedo Eklavya Model Residential School MP Amar Singh Tisori Dengpen Long Eke Somasai Dengpon Ministry of Tribal Affairs Mate Tribal Radaphan Eklavya Model Residential School Kepanong Pipon Along Kedam Tang Phaikunini Phaikrep Pho Ani PM Narendra Modi Mai Kepado Unahut Online Pen Eklavya Model Residential School Long Eke Som Padoponlo Bangso hut pache tondunsi Diring Thengkur Terang Eklavya Model School along tami MP Amar Singh Tisopensi ing puponlo Bangso hut MLA Dorsing Ronghang Duarbagori MAC mate KAC Education EM Richard Tokbiatum Chetong Dunrinti Labangso Eklavya Model Residential School Kevangji Surihinira Inkora Trok Aninkan Bosika Chiklo alom ke Patang Pamisi ing pupon longpo Lapen bangso school along oso maraphai pinso maraphai bang pharohinira plikep lapen arloso somar atuma phai setami bang pharohinira plikep kadokabe bang pharo plira truck ner kepa phaya phansi thik piponle lapen la solong admission abangke akijoy lapen hostel along kopia sonti kenangjima kadokabe anta akijoy pensi longpon lapo pusi education EM Richard Togbipen radame pialong pangdakpo Lasolong MP Amar Singh Tisopen Pachini Ponthu Dipu 6 ST Parliamentary Constituency along Humner Kep Eklavya Model School Kimpon Bomlo Lapen Lasolong Kapatang da Prangjia Phansi Bor Ipo Pusi Lamthi Paklangpon Birsa Munda Tribal Freedom Fighter 150 years ke choklo alang liam hang ke teke 1875 pinyani lo las bangso aphan tribal atomhan Tapi nona sorkar Narendra Modi सबका साथ सबका विकास का दो वे तचिंग पूरा पेट नहीं हुकूमत हा पन पेन ट्राइबल तुम फंटा RDP पन्नो tapi के ट्राइबल तुम दादा के चार्ली हिन पुनो या हिन न पुनो आवर साइकेलोंग ले जोइने इली तुम फन के रिजर्वेशन दिको एडमिशन ले एंडी 5% लसी ट्राइबल तुम फंटा 90% स्टूडेंट नवोदया आ मॉडल टेंग टेंग abang so school abang ke tribal area long 59 pusi la nona sarkar abang ke 476 ekoloi bo school abang kim pon bom lo la pen ke mini la daw bang ke anun jok
kesom lo lapen labang so adima bang ladak diring along bang ke 2026 June chik lo long tem labang so building bang and over nang ko lapen ke lada bang ke total student bang ke 480 girls bang ke 240 boys bang 240 lapen ke cheng ten ho higher secondary ana bang ke government si kadong we sabun pen cheng lo keng open cheng ke charlie kitab kadong ya ansi kon Diring pen Thompson terang report KTV News. Lakhain ko ratrok duar baguri MAC constituency angkang kahora soil conservation guest house along bangke thom akarbi atum kedam tang ningkan ko anpen loni master role chuklem dun bomsi methang ahemari chelana ibomlo bonta bangke thom MR aphan thangnat alam ke pachini ave pin pen bangke thom akarbi atum aphan sor plot si kapreka khe atum aphan pekpon thudetlo la sojok bangke thom akarbi atum bang ningduk chepaklang pon kahora soil conservation IB along methang karbiatum ningkan thomke brapho an master role mate MR chuklem dun dera phita ke pathir thi pasai ke deng pon pedetlo ke pathir ji kalisi MR pen anta sor thu plot si ari pachadep thanglo MR pen ke sor plot bangke thomatum lake Rahul Phangcho boron sontok bi lapen Raju Teron la bangke thoma karbiatum aphan sor plot si banga khe atuma phan jok pon thuronga bangke karbia khe phan kelang plot ang thek binong lo pusi ningduk pen ningje pon renti ni tum phan bang ke ni le 1993 ba si ni le dak si ki lu dun lo ka chong da dun lok lo sita me pi ni ang yan ta ni le phan ke mane awar sai bang ke achik lo jon bang ta me 150 toka daily pay la so system ni tum man thuri pen si ni tum phan bang ke non ko ta nang bi bom lang la non bang thong ta me la so na bi bom ma join ni pen ni tum phan bang ke non bang ke akho ni tum mane pi ni aki joy awar sai de mi ni pusi ni dun cepaning ding dun bom sitame non cepaning ding dun bom be sitame non agosto 2024 aning kan la agosto ciklo be ni tum han bang na puthulo je sang tha non ke din bang ke ni tum mane na tum han kam sai bang ni tum krem bom la non bang e to ka paisa de po la si online din bina po la si ni tum han bang ke na pasang ko la si ko son ma ni tum bang non bang chong hong bom lo la si la na war sai ni tum kireng ya war sai bang ke cha kha bom ben sitame non bang na pasang ko jo ni sin ni tum bang ke pinyani bang ke sar tum honta ni tum bang ke je la solam the puthak bang ka chini ye phansi ni tum binta ka chini bang ke nang di komen tu ni kan pen 1993 pen lo ni 1993 peleton non la 2024 ke nang di kondak ladak nili ke mane arta bang lada bang ke mane asa kori punang kolote ma ladak loksi jog iklam nun long ko nili bang ke 30 bosor kan thong kep ni an foreign ke du thulo bo la solong kisung ke phobega tumpen lam the chepaklang pon ke nili tuma phan piniar ni la pusona kisung chetong jipu aprang pen asapta matha the athe nili tum ning kan ko an pen lo ni sai ke klemalong thangnat akasik sak chethek pon long le la pen ke isi penta nili tuma phan ning nang pache theklong pen si sai klem dun bo bonta piniar ni la son kisung ke phonang ko ke chemang hu haklo pusi ning duk ning lak pen nang pachini dun la sinile tum kisung along ke isi ke chari CM Dr. Tuliram Rong hang la pen duarba gori MAC mate ke isi education EM Richard Tokbi la pen soil conservation EM Prabhat Chandra Tarwa tuma phan la bangso kisung ka chitong along nang rabek tha athe non lapo ana pora hot la sonang ke sor plot ke nitum thangnat asaita choklem thek thelo la pensi episo iso hemrit kachelang ilopot lesi laso kahora soil conservation guest house IB along kedam tang an ani ka choklem dun longason uthot sai nang pachiklem pon thulong jephan nang rabek tha pusi kisung ke phobega tumpen kachuningri padopon aprang la dhikel phukon la pentamenon sa Prabhat Chandra Taru la peme la pen Dr. Tuliram Rong hang ang tum tamin nang chechak lo la si nang tum phan ke nang pipu pu bon tamin tum la energy ding penta ka chonghong non ke chonghong mane chonghong dorlo la si choning ri kang tum halo ni tum hok pe pen tum la so kam ke long i phan si mane choning ri lo a hok pe pen appointment long pen tum la dak chiklem tu long i phan nang men ko kon Diring pen Thompson terang report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.